Panik pin, hari panik. Ayo duduk lah dulu bang. Assalamualaikum sawah kan lapin. Baak kampung tahun gini kau bang. Langang terasunya nak bang. Yo ba ale. Kawan nabi pai maratau suralangan. Yang tinggal mah itu kayak itu seorang yang tinggal sekolah. Du sana kanduang mo. Hei bang. Bang. Nanti buat bang guys. Ada kau bang ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di ambo le tempat amu je tinggal kau. Lai bang. Lai bau ni yo pos kau ya. Bang. Ayolah. Ada duduk abang tu. Abang apa kampung ke gini kau? Itulah bang langgang. Abang yang baru nampak pulang baru ya. Oh gitu. Ya maklum lah awak dirantau kau mabuk aparsayan. Kau dek teragak pulang ke kampung mak. Dicaliak di tempat kau kironya lai masih Juni jo dia awak di sekolah kironya. Lai lah bang. Abang mau gitar gini bang. Itu bah mengatonya lah dia. Ya. Kalau yo bitu. Kok bitu hanya kita bayar lagu cik bah tu. Dah ayo dah Ayo bang. Lagu kampung awak kan ya. Bayar awak teragak jo kampung itu. Alhamdulillah. Kampuang nan Jawa di Mako, Gunung Sansai Bakulini, dan takkan najo kawan-kawan labo, sangke dan basul yang sulit. Andu dua nan elo, nan suko bagotong royo. Sakit sanang samo diraso, dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung. Indua ayah adik sadono, raso ma imbau dan pulang, dan takkan ajo kampung. Pandu dua nyonan elo, nan suko bagotong royo. Sakit sanang samo diraso, dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung. Indua ayah adik sadonyo, raso mahimbau dan pulang, dan takkan ajo kampung. Pulau dah rantau je ya. Depa ke balik siap saya kah? Alhamdulillah. Alah. Duduk bang. Aduh lah. Bang kampung.